إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس من دواء أمها عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كوري ريغا أرغن من باغ دكم دي بيدوا هدمن مدوري ساوتكا بهيغتون ඒකේ තෙරෙන් බයි සවුතකා බහෙගොතුන් කුරිරේගා වාහක දක්කා කවාන ඒ සවුතහුගේ තෙරේ දෙසවබ කුරිරේගා බයන් කරයි ෆවාන ඒ දෙසවබ කීයි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ සුන්නත ශා අදි හදීස්ගේ ඉස්තිලාහි ඉල්ම ජාහිලුන් ඒකේ සවබුන් හදීස්ත මස්නුනිවේ සහ හදීසා දයිෆ හදීස් වයි කුරන්නේගි මවුදු හදීස්ත මිස්තහුන්ගේ තෙරේගා ගිනවෙගෙන්ද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ මච්චන් හිදිෆා හොරි දොගු හදීස්ත ඒකේ නතිජා එකබෙගෙන් මිදනි ඒ හදීස්ත හොග මච්චා ඉස්තිදලාල් කුරවි මස්සලතන් ඉස්තිම්බාත කුරමු එගොතුන් බෑවරු ආකන්තත්ත දීනුගා උෆෙදිගෙන් ගොස්පවේ ඒකේ මච්චා බිනාකෝ ඒ සබබු අනසවබගේ ගොතුගා බයන් කරයි කවාන ඒ මිස්තකුන් එබෑමීහුන්ගේ දීනි කන්තත්ත එබෑමීහුන්න බයන් කොද්දිනුමා අදී එබෑමීහුන්න දීනි ෆතවාත දිනුමට්ටකා ජාහිලුන් එබෑමීහුන් හමජෙස්සු ජාහිලුන් හමජෙස්සු බහිරෝන එදුරුන් ඉල්මෙන් නුවාමීහුන් දීනුගේ ඉල්මෙන් නුවාමීහුන් එමීහුන් හමජෙස්සු ඒදෙන් අල්ගොන්න මෙන් කුරීක කුරමුන් දිය කමේ ඒ රුගදෙන් අල්ගොන්න මෙන්ගේ තෙරෙන් ilmu warikama dawwa ko fatiba emihun ei ilmu waringe gotuga badagane mistakun badagane emihun ge gatun dini massaltan olum filwa hada olum emihun hama ipesicce badale men neti jehlu men neti dinu kantattan e bamihun ga amin dara ya fenna gotaka bayan kuramunde ege natija ka begendani dinu ga sharru kurayfanwa etakkam mistahun ge terega ala ijad begendiu bidwatan ijad begendiu मी देशवबार गुणन कुरी रहेगा बयान को फवान तफसीर को इन बाकी मी देशवबु ये हतर सबब में मैं नडगोते के मेरी बयान कर रहमानी एक तरह तीमन सबब के गोतुगा इन मेरी बयान कर रहमानी सुन्नतुन साबितुन वा अदि बुद्धिवस इकरारन वा आदतका खुराफाइत सुन्नतुन एक गोतके साबितन नुवे अदि बुद्धिवस इकरारन नुवे ifada aadakaada takaa khuraafaaitta miistahunge tereega feturi fagun ekantatta miistakun diinuge kankam muge gotuga balaagen famiwani miistahunge teree ekantatta feturi fawima miistakun ekantatta diinuge gotuga balaagen famiwani diinuge amaltahu gotuga balaagen famiwani adi miistakun nan ekantattan e feturi mihun wata ekantatta miistakun nan genesdi mihun emihun ekantatta bayan koddi faiswani diini kantatta huge gotuga temmistakun hama dini kan tattawa gotuga ekan tattabalagen famiwani adi rangala adi fahum emihunna engunu kamuga wias ebamihun ekan tattawa matiga sabitu ga mitibeni ekan tattawa matiga sabitu ga mitibeni ebamihunna e rangala goi ebamihun kuri macchak genes egotuga hifan bune vijje kamuga wanama ebamihun bune miulani timan namen tabawani timan namen kaaba fain egotegge matiga timan namen duggotashe කීර්ති කුර්ආනුගේ පද බෑවරු ආයිත්තන් එබහුරි මීස්තකුන් එගොත කන්ත කුරානේ වාහක බයන් කොද්දෙබ්බා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීර්ති කුර්ආනුගේ වහී කුරබාෆවේ වයිදා قීල ලහුම් ඉත්තබිඋ මා අන්සලල්ලාහු قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله يكرمني إبامي هنا الله باوان بشرية التبع وهربنا يجيدوا إبامي هم بنانته تمنى من تبع واني تمنى من إغوتك متى كعب فين دغوتاش كعب فين جنس دينغو يتكره تمنى من تبع وان إغو يتمي هنا إبامي يتوغا بيمبلو كنيفا بيمبلو كنيفا دنرانغلو كوي كيرت قرآن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم के صحة सुन्नतुगे अलीगा देखि कम कवियस दे कबूले नुकरे बले नुगने एबा में गीता उगे बिंबलो कने फमी हुननी काब फै दक्का फुर गोइता एमी उगे बुना नेबी हम बुना ने वाकोति कुरान को अल्लाह बयान करते वाफा इन्ना वजदना अलैहि आबा qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana adi kinge timanna men tabawani egotegge matiga timanna men kaaba fai duggotare egotare timanna to tabawani ti genesting ti Quran ha sunnata karati manna menna kattabai no wede Allah bawani ku syariat tabawa shebunima emi hunge jawab niku tangal wonna mi fenna gabulen no kore emi ti Quran ka Allah wahi kuraba fa mi henne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fa ti mi henne mi dinaki ei dinaki Quran sunnai Allah bawale bi goi Allah gadratun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geneste bi goi ei dinaki sahha dinaki එයත්තබාවී මා දින්නේ මොති එයත්තබාවගෙන් ස්වර්ගෝති එයත්තබාවගෙන් නරකෙන් සලාම වුමොති එකම කොයි කරන්නේ කීකේ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا අද කින් යතිමන්න මෙන් තබාවන තමන්න මෙන් කාබ ෆින්ගරස්ටින් විත්තකන ඒක විත්තකන කොන් තබාවා ඒකන්තත මෙන්න බිම්බල ගන්නේ ෆදුලෙන් නුකුරවේ ඒකන්තත මෙන්න 10 වේෆා ඒකන්තත මෙන්න 10 වේෆා අදි එබෑමී උන් කියා උන් තකති උන් 10 වේෆා හිතුවා Harula hunani taketen du kollaga fasiha besnu du kollaga fasiha besnu Allah wa ikrabani awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun hew heye ba me kaaba fainnan ebbesechen nuwistunu kam kawiyas adi ba me kaaba fainna ki hidayah fa ba baikam kan nuwinama sama emi hun ko ittakan heye tabawa ego ittakan heye tabawa Allah wa ikrabani gurwa maqarasu emami adata kaaba fengene sehore aadata mita kecchan algon men tabawan jiheni gurwana sunnata fushunara kam gawanya gurwana sunnata fushura ebbes aadayakam ebbes saqafataka algon men tabawegen nuwane dinaka efada kantatta vegendani bidwage terega nuwata shirkuge teriyawwa degendani efada kantatta algon na fennana kuriga algon men ziyarat tamai koggemi uluni ei hama dini kamege goto gamis takon kon uluni aadege goto kaaba fain dakka for goittawiya e ziyarai රීතිකෝ ජීනෙත්තරiko etana dungala woddilla kantu takuramundi alakon kuramundi mi mahanai kemi etaveti hama harum kari insana balu leifa ena yoti dirtibi mihunge heu duaya beenun jehifa ena yoti ena karin gos mihun mi edeni kantatta Allah gadaratung edeni je kantatta mi dini kantatta gotuga mi balani ei alkamegge gotuga heu kamegge gotuga mi balani ei shirukuge aadatan eri khurafi kantattan ei khurafa ittan ei ekantattan alwan kokgen wane ei azabuli bere kantattan ehunani ei dini kantattaka fushwara kantattan ei kitu qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadis taka fushwara kantattan ei ekantatta kofiya alwan menna sawabe nulibe haluga ekantattakum azaben alwan itruwegen daan ama ifadai ekantattawge terega baade ijtimai gotegga marwafawa mihegge maccan hitama faala kuruma kavenige haflata bebuma ama ifadai ekantattawge terege baade solawai fatiha kiyuma foifor kiyuma mauludu kiyuma lawaya mizuge haflata bebuma mifada kantattange baade mige terega emme furottam bayan kurege mi diyai ijtimai gotegga marwafawa mihegge macca hitama faala kurumuge hafla be mi warakuri sura mihar was bayan islami gaw mutawga kantakura munda gote mi mihak marwima emi hunge ba hafla e ba hitama kurumuge hafla
e hafla no baba fiaka emi hum deke ge mi haku marwi kamaka emi mi haku marwi kamaka no balai e hafla baba hitama veri manzar taken etanga faalako bay fahar weba roye heri halelewa mi hum sebagene etana adi khasako anghinu e khandeligen rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kuraba wa kamen ei efada anghinu mayyita kumaru ima enaga macca roye heri halelewa hedum vida kan takurima enen azabuli be bekam gesaw efada anghina ena marumuga kurin tawbanu wejji ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurabani efada anghina ena marumuga kurin tawbanu wejja giyame doge ena mahshar kurabbe ushi khas ala kahada hedumek gaye khas ala hedumek gaye feramege khas ala muli ga hirwa kaha hedumek gaye na mahshar kurabbe uri etanga ena mahshar ke maydaanuga kolang hunnan jeni fansa sa saharwanden etanga efada hedumegge terege ena hunnan jeja kiha badu weenen ei efada hedumegge ena mahshar kurave adi hama efada egotar roye her mayita macca roye heri halelewa kam gwanama ei mayita deve warabod taklifeke rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirti mihunge efada ruimuga sababun dirti mihunge efada ruimuga sabab mayita azab libene mayyitang azab liben ehme ilmer vidalwani mihaku marumuge kurin miha marumuge kurin ena ge ahul werna wasiyek kurashe timanna marwima timanna macca egotar roena hadan roye heri hadele wana hadan adulabwa roye genwa kama lelum karna awmaki masale nungi lelum karna awmaki masale nu hin hitama kurmaki masale nu ekamaku masale ki roye heri hadele tanga adugada korroe heruri itama egge bodu kama onna fennane mi humar wi mamuli gaga tala ahuri itama egge bodu kama egos ekota badduwa aminna nafsa badduwa ko halaka gowa kan takurata evagutu kama malaika be kalunga batibba eta rasulullah sallallahu alaihi wasallam koni ihalatuga mayyita marwa halatuga etanga hew bahennuni nugunashe dunun hew bahennuni nugunashe namanama badduwa en nukurashe etanga tibbawane malaika be kalung amin vidalwa amin vidalwane ebe kalum amin vidal wejje dua ijabawane ena ekoni huri handa kegge bodo kamaay bunar malaike be kalum vidalwane amin ne vidal wakina miwani ena yange halaku as jehidane egota roye heri halelawage nuwana mayyita marwi maka ennames lenum karna aw ma hingita makurma ei masalenu e rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge darikalum ibrahim niya vidwahuga ekali ifan galun karna fodu ohori gai ekali ifan vidalwi e ibrahim inna bidhahabika la mahzunun e ibrahim kale ifan timanna men du kofa dium ga sawun timanna men miti hitama veri fa ekama hitama kuramu timanna men ekali ifan lunun karna fodu ohori gai ebagutu ashabe kanu aru tibu ashabe kanu dennabi ya allah ga nabiyya e kale ifan wastoe kifegen ashabe kalun hem vidalwi allah ga nabiyawti mayyita marwima enaga macca egotan adulabba ruin mana kurawwa ebe kalun hi furu kurawwi egotan ekalefan ekan takurawwaniye ekalefan egotan mana kurawwa ehindu ekalefan hadis kurawwani mi allah subhanahu wa taala ekalang artahum ge hittaw galabwa fa oga terikameke den hadis kurawwani innama yarhamullahu min ibadihi arrahama allah kalang artahum ge teren allah oga unte wodi gannawani oga terinnashe artahum ge teren oga terinnashe mi oga terikameke artahum ge hittaw gale e karna lolun aw maki masalenu hin hitam kurmaki masalenu masale ki roye heri hade lawayedum hitama veri manzar tafala kurum hama ifadang hitama veri majlis tabbebum hitama veri hafla tabbebum ijtimai gotegga efadakan tanganuna fenna mi harwas dunia muslim ge terega mi bitu veri kanta mi kanta tangal gon men amunna fenni ma amunna hiwani mi dini kan kame kuranji he kan kame timanna me kuranji he kan kame igotan hitama faala kuranji ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mi akumarwi ma enag maccan hitama kurun hama ekani huddavegen mani anhena enage firimi ha marwi ma eves hataru maha dihadwas wanden ei ena firmi ha gamacca hitama kuran je muddatenge huriha zinet tel kame du kon ena ge idda genna jehni hatar mahadi hatwas
ei firmihaga hagguga ehemmiya ko ena kaawini hushala faane fada evves zinetter kamen ena kiben faalunuko ena innan jihen e halatuga hatarma hadi hados wanden ei hama ekani shariyatuga hudda kurabwa fani e muddata anhena hitama kurun den ehemmi hunna kannenge gotan hitama faalu kurun hudda kurabwa fa e gotan alunna fennane ge gotan hitama veri kantatta kuramunda tan ge ga miha marwima kekkun takkakka kanta kurata මුලින් බිදුව වෙරි කන්තත්ත මි කන්තත්ත හොගසව මිනි කුණනි බිදුව වෙරි අමලත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් වල කුරබ්බාෆාවා ඉර්ෂාදා මුලින් ඛිලාෆ මිනි කුණනි කන්තත්ත එකරි ෆාන හදීස් වල කුරබ්බාෆා මනි මියක මරවීමා ඒනක ආයිලාගේ මිහුන්න තසල්ලිය ගොතුන් තාසියාගේ ගොතුන් තියබෑ මිහුන්ගේ මිහුන්න කෙවුමෙද්දේ එකම කොයා ඛිලාෆත් තාල ගොන්නු ෆෙන්නනි මිහා මරවීමා සාරි හිමෙ වෆා साड़ी स्वाद होगा एबा एगे केक्कुं अडंगे बकक्का पडु केक्कुं अडंगे बकक्का अक्का कल रोनो एदुरुं एबगेने ilmari kamaddawa kurami yunga bagene kukuluka nga bagene miyung denge kiyaweli take kiyawa fa miyung ekam farani ege miyung ati kam mideni yes ekamaku allah nga nabiya hadis kurabba fani ei mota hanguramaga baragina ashabe kanu shahide wadaga Ja'far bin Abi Talib baragina be kan Ja'far bin Abi Talib bes e hanguramaga shahide wadaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kini fang ashabe kaluna hadis kurabani isna'u li ali Ja'farin ta'aman isna'u li ali Ja'farin ta'aman Ja'far faanuge Ja'far bin Abi Talib ga aida ge be furunna tiyabami kiyumet tayyar kurabash kiyumet tayyar kuraba tasalliye goton emana hivvardinu me goton emina taziya ge goton pura kamenge ekama ko ya khilafan al wonnon manzar fenani marwa mihage ge mihun kakka fe hemmi unakan demje ehme unakan demje mi fadakan tahuga sawunni kunna bidwa vere amal tammi algon menge mujtama tahuga algon menge islam mujtama tahuga ni kunna bidwa tammi hama e fadai ge ga mi bawa ekibawa tuga haflata ekibawa tuga haflata misale kaveni ga hafla kaveni ga walima ga wa kenno mitana dibunani kaveni ga hafla e hafla ni dini mansare gotuga etanga bawaru kantattange kuramunde ba maja kuruma dejin sebe ekibawa tuga kuliwarta kuruma sakaraje huma kantattange kuramunde kantat dini kame kawenyaki ekamuge bodati haflata ge ga baba midani mi kantattakan algon visnan jiheba kantatta visnan je ekafada haflata baba kanin angwa fe walima den angwa foti walima kawenige walima den eben angwa fa ei sunnate mustahab wegen ba kamen ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf kawen korbagen badaga tina ekei fana amru kurabi awlim walau bisha walima devare bakariyegge minbaru namavis walima devare walima dinu man angawama tanos kan hunna mi hun denjena walima denjene shar'i qawaid taka usul taka eggoy wagotu matin e walima baba jene ekama kolon me fanne bodati hafla taka bodati majlis ta baba sakarai takane kan takuramunda tami fennani ege sawum bahawar kan tatni ko menga bade mi hunna fennani e dini kan takke sawa kemmen senge kawenya ki dini kamekkan enge puriha dine ge shiarenge komme dine ge shiarenge ehme kan dini gotun kan ta qur'an puriha dine gaves kan ta qur'an dini gotun dinu ge teren emi hunge dinu ge teren komme dine ge halore bay ko semunge dinu ge teren qur'an kamenge kawen alumna fennana budu dinu ge halore semunge dinu ge bodati ngennana us kawen qur'an kan kodde Kristianu kamu gabe suriha dini kamegge gotum badang dini kan tattaw teren e padda kan tattapura undane ham algon members muslimum bes ekan tammi kurani dini kamegge gotuga dini sharut tafuri ham wagota emma dini kamegge gotu qur'an ga mi hun e fada manzar tabala mi hun abistani mi kuran je gotai ka mi kuran je gotaki ege sawum baawar dina fushwara baawar kan tattay ge teren ge faala ge bade hikmat tere shaira ko idalo fe salasatun tashqa bihin ad-dar Salasatun tashqa bihin ad-dar al-ursu wal ma'tam thumma az-zar vidalawani tinkamakun ge abajjeverive tinkamakun de ge mihage ge abajjeverive anaki baraka ekkedigen dege tinkamakun
mikantatang ebekalum bayan kurabaya fani hakikat ko tajribag macca bina ko bidalo fani tinkama kun ge abajje wiriwe prathama kam bidalni al urus khaveni gafla devana kam mi bidalo wani wal maqtam miya ko marwima ekam ko maccang hitama gafla be hitama ge ijtimai hafla be timmana kam da somma zar musica lawa kiyane hum gafla be geetere mikankan geetere mitin kantak geetere baba kam ko benya ge abaja gendane gege baraka ikkene gendane ma visnan je kan dattammi mikan dattan algon men kokgen wani aadaka tamihiri algon men dina fushu ara aadata mi aadata mi istakun balagana ni dinu kan kam go to gami na fenige midani mi bidu tafitru mu gawar abur sababemmi ama ifadain algon men na fenigen dana algon men terega puri gada mihar war boda ekantta uigen gajje mauludu kiyum solewai fatiha kiyum foifori kiyum dua bunu mikantatta mi konta ko sabitu fori kantatta kemmi kon dalila kun sabitu wa kantatta kemmi dinu ke bodati amal taw gotu mi kuramun dia kantatta khurafi kantatta mikantatta kemmi ken khurafi kantatta ke khurafa ittammi mi dinu ke bes dalila kun sabitu wa kan kamenno mi hun dinu ke bodati hiyo amal taw ga namu ga kantatta kuramun mediyai ekanta qur'ani hun ei bode taqwawre gotuga aam balagan sulwai fatiha ki awami hun e mauludu ki ami hun adunaga e ragu alwa fe ki awami hun ei den bode taqwawre gotuga mi hun balagan mi unani e dinu ge bodti imam ge gotuga bodti e durun ge gotuga balagan mi konta ko sabit kame kun hadis kun dalil kun sabit kan tattagemi mi hun amadin ko nam ko kuram da ba qurafi kan tattammi mikan kamun algon men salami banji he ni bidwa ver amal to ge tera mikan tawade ge midane de bayik kan tashiru ge tere wadenge bade hatarwana sawgai go to ge verin bayan kurabani taqlid kurma imam mausum begen baba imam naki mausum begen baba e gotuga itiqad kurma nabi be kanunge maqama kari kurafada maikame dannabe kal nadinu taqlid kurma imam mausum kam ga itiqad kurma imam mausum begin ba kam ga itiqad kurma adi nabi be kanunge maqama kari kurafada maikame dannabe kal nadinu kam takabe he bay ba ga takuri ge dal tawgas bayan be gajje taqlid kurma me frat taqlid kurma ki ko ba taqlid kurma ki ei dalila ka belumen neti timage shaykha nuwatta tima e ta'assub wa imamaka tabam dalil bil millati ay dalil ena ya khilafan ikkam gawiyas dalil ena tabawa shaykha khilafan ikkam gawiyas dalil bil millati lo marafa lo kan kulla fa ena tabawa imamake basahan wa ta ena tabawa shaykh basaha ena ya wasusu ena bunafiya ay din qur'ana sunnah khilafan ikkam gawiyas ay taqlid kurmaki ei ta'assub ga bidwa mi hijran hatarwana garnuga fernu kame mi ge sababu sariha itan nassaka khilafun fitri fave adi timage mazhab difa kurmattaka kirti qur'anu ge itan ayataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha itan hadith radd kurei fave ta'assub ga bidwa ge sababu kirti qur'anu ge itan ayat radd kurei fave rasulullah sallallahu alaihi wasallam itan hadith radd kurei fave timage mazhab difa kurmattaka mi ta'assub ga bidwa e mazhab tam emme tharaggi wegen dia zamanu ga eruga mazhab to ga khilaf eruga wegen eroti kihawaraka algonunna fennana mi party system ferigen ayruga mi party takuge mi hun kantak kuramundiya goy geeterege visika kone ka jehi jawab ei geeterege visika kone komiti wani demi hun e party kono mitiben geeterege dema firinge deme to jawab dema firinge deme to jawab dema firinge mitiben de party e fada gotakan eruga mazhab to ga khilaf ni ko gendiya ifratam mazhab ta mashhur wegen dia dosta hoga kihawarkat diyai em mazhabegge ahul weriyakan anem mazhabegge miyaka kaawel kurunga suddan wa hisab em mazhabegge miyakan anem mazhabegge miyegge faatuga namaz wa sohan wa hisab diya
مذهب مشهور تعرف كن ديا دوس بارو إيرجع هاورم مذهب تكمي هم تعصب ومنديي يدوس ورديا جفولوجه هتارو فراتو هتارو مسلّالة هتارو جماعتن إبّغوتك نماذ كرام دي هتارو إمام هتارو مذهب إبّغوتك كيها خلاف منا نيرجع إيرجع مذهب تا مديي كن إم مذهب أنم مذهب إجا أهل ورنا رادو دمون ديي حديث تن هذا هذا إم مذهب کا أهل ورين أنم مذهب کا رد مدني إمي من دليل الدكان نتيجة دليل هذا أميلا حديث هذا أميلا एक बाई मिसाल तब बस बितांग गने विधान है हनफी मज़हब का हलवरिंग इमाम शाफी देकर उड़ियास के बस इमाम शाफी यंग हेरी रद्द दीफा एबी हमने तिमंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबी तिमंग खलीफा ने उम्मतुम फालो के अन्ना ने मिया को एना के नुबाकन दज्जाल को नुबाकन दाने दज्जाल एना के नाकी मोहम्मद इब्न इदरीस है मोहम्मद इब्न इदरीस शाफी के फाना रद्द दीफा अदि मिमी होंगे दिरासा तक कोफ़ा मिहा हिसाब को सौरी मिमी होंगे बाइन इल्म वरिंग हनफी मज़हब के बाइन इल्म वरिंग मिमी होंगे फवे अल हक़ वल इंसाफ मा क़ाल शाफ़ी हक़ विदाल होती इमाम शाफ़ी अद इंसाफ वरी को तब विदाल होती इमाम शाफ़ी वलाकिन नहनु मुक़ल्लिदु अबी हनीफ़ता यजिब अलैना तक़लीदु इमामिना एकम को हरमन की इमाम अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिदुन ने इमाम अबू हनीफा तक़लीद कुरामी होने हरमन की हम हरमन वाजिब हरम के इमामत तक़लीद करूं तो मैं बयान में दे तक़लीद कुरमा की दलील बेल में नदी तिमागे इमामत तबा दलील का बेल में नदी दलील इमाम खिलाफ में कम गवियस किया ना इंसाफ वर्गोते दलील इमाम खिलाफ में कम गवियस इमाम अबू हनीफा के दरबार محمد بن حسن الشيباني ليوافق الجامع الكبير ادي الجامع الصغير ميدفتو شرح ليونو ادي المختصر كيونو في تصنيف كوري ابو الحسن عبد الله بن الحسن الكوفي انا بن فميون نكيك انا بن فميون نني تمن منගේ مذهب کا اهل ورين عمل كرمندا غتك خلافا اسف كم قرآن کا آیت ادي اسف كم حدیث ehnya e hadis ta'wil kuravigen ve ehnya e hadis mansukh wegen ve aharmenge mazhab ge miyun amal kuramunda gotaka khilaf atwajje komme ayate not atwajje komme hadisen ehnya e ayen not e hadis ta'wil kuravigen ve mane kiyege mana fulale vene aharmenge mazhab ay gota nuni e hadis ay mansukh wegen ve gabul ni kurven ega hukumati mansukh ve oigen goswe bale मीना के मी बस ए बिदुवेरी ए जहमिया ना मुतज़िलिना मिमी होंगे बिदुवेरी बस तका खुबा तफात एना कुराना सुन्नत को मच्चा एना के मजहब के मी होंगे बस तंगे इसकुरी कुराना सुन्नत को मच्चा कुराना सुन्नत को मच्चा हर मन के बस इंसान के बस इसकुरे वेनता कुराना सुन्नेंगे असलो ए दीन ए शरीय এই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলগন মেন্না বাবালে বি দুস্তুরই ইত্তাবাবাং ইতি আঙ্গাওয়াফা আলগন মেন্না আঙ্গাওয়াফা එහෙන් ඉච්ඡකත්තාබාවා කන්නෙන් අලගොන්න අංගවෑෆය එදී ඉච්ඡත්තාබාවන් යති අලගොන්න අංගවෑෆ ඒන ඉබ්‍රානි තිමන්නමෙන්ගේ මස්හබ් ගා අහලවරින් අමල් කරමුන් දාගොතා ඛිලාෆා वार्दुवन ऐसी कुम्मे आयतन वत कुम्मे हदीस එහෙන්යයි तावील කුරවිගන්නේ වානේ මානේ කිතමන්නම් වසබයි ගොතන් ඒක මාන අමුරාද වෙන්නේ එහෙන් නුනියා ඒ මන්සුබ ෆය මි තාස්සුබ ගබිදුවා මි අදිවස් දුනියගේ බොයි තාස්සුබ ගබිදුවා එකම කුඩා මිහාර වරක් කුඩා මි මෂහූර් වෙගෙන් දිය දොස්වර හිඟජ්ජ මිහාර मशहूर वगैरह दिया दुआ स्वर हिंगज्जे अदिवस बाय मजहब तो अहल वरिंग हमा एमी होंगे मजहब दिफा कर मट्टका मिदर जंगे गोस्पवे खास को हनफी मजहब का अहल वरिंग एमी हुं नकी तकलीद का अहल वरिंग असल तकलीद का अहल वरिंग एमे बोडा एमी हुं बोडा तकलीद कुरानी वसे मिंगे इमाम एमी होंगे इमाम एमी नमी कियाने असहाब राय बोडा एमी होंगे मजहब बिना फमति राय का मच्चा बोडा बिना फहुरी वसे मिंगे मजहब दलील का मच्चा कन्नो एमा दलीला दुरवाने दलील कुम्मे को तकन से नहीं होंगे तबावनी में होंगे राया एमी होंगे मजहब के इल्म रिंगे राया एमी होंगे तबावनी दलील कुम्मे को तकन होता है दलील एमी होंगे राया खिलाफ में कम गवियस एमी होंगे तबावनी राय तकन तबावनी
ඒක සබබුන් බෑවර එත බිදවය වුජුදන් ආසෝයයි ශරීයතුක නුවා ඉතන් ආකන්තත්තක මේ ශරීයතුක තර වෙද්දි ෆවනියේ තාස්තවක බිදවයගේ සබබ ඒකන්තත්තක වලගොන සදාම බංජේ එන්නුනියා අලගොන මෙම්ගේ මරු එහාදතුක තිබ්බ ආසිකම් ගොවිජ්ජ අලගොන මිදීනත් තබාවිකම් ගනුවානේ කුර්ආන සුන්නත් තබාවිකම් ගනුවානේ කුර්ආන සුන්නත් තබාවිකම් ගනුවානේ අලගොන මෙන් ෆිකුහි ගොතුන් ඉල්බනින්ගේ බස්තන් අලගොන මෙන් ෆාදාට්ටක ලිබිගන්නා මස්සලේ නේ ෆිකු තනවස් වෙගෙම්බේ figu tanawasegen be figu hi gotum masarta sharha kurmattaka algon menge be kanu gara itam gefada libiganna bi algon ekama ku dalila khilafan algon men nak evs insanaka evs falata algon tabain nowe dalila khilafan algon men tabawan gawafiyoti allah ra kalanga rasula allah ra kalanga rasula algon tabawan gawafiyoti ya ayyuhalladhina amanu atii'u allah wa atii'u rasula wa la tubtilu a'malakum Allah Qur'an ka wahi korabani e imam be jamis takunne tebami hum Allah kiyaman terware adi rasula kiyaman terware adi e defaratan uradigen tebami ka amal tebami hum baatil nuqrashe e defaratan uradi jama amal tabatil wana kitam me he amal take kori kam kavies kitam me he amal take genamuga kitam me baawar amal take kori kam kavies baatil Qur'an sunnatun e dalil nulibe amal take kitam baawar kori kam kavies baatil ma algon tabawan gawafati ide farata algon tabawan gawafati ekam algon men tabawan jeni ide faratu ge irshad taka khilafa asfi bes koten algon muslimu ge haysiyatu kan tabada gane ge nuwan tabawe ge nuwan kiyaman teriwe ge nuwan mami bidwa heduma medweri sababu tamma gano hataru sababu mini ilberi bayan pura bafa e hataru sababu bayan bege diyehi den rega mawduwa ki bidwaage nurakka terikam bidwaaki nurakka terikam bodwegam wa amale kurigal gon bayan koffawani shirku ge nubaka shirku ei tauhid aidi kolu bidwa mi sunnata aidi kolu emma bidwa mi war nurakka teri amale ei algon men namyoti dekama kan ekayfan amru kurabba techegge hifman algon meti amru kurabba ede tigal gon hi faata gen tibiha inda algon magu furdigen nudana kamuge guarantee devva fayati algon men ei qur'ana sunnai sunnata khilaf jami wadege mitani bidwa ge tere ema bidwa ge tere bad jamiha ina huri waran nurakka teri halatekka e halatuga hutta ena marwejjiya ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay bes gulu men ne giyame duha e bes gulu men ne ekalifana gulu men ne tiya ekalifana ko shafaa'in mi hakan nuli bene ekalifana ko shafa'atin mi hakan nuli bene ekalifana ko shafa'in nuli bejje mi hakan suwar be kan wade bene ema ekalifana kayna bes gulu men ne ekalifana ko sunnatum munu amrala fi miha ekalifana hadis kul qur'ani faman raghiba an sunnati falaysa minni timan kalifana ka sunnatum muna burala fi miha e timan kalifana ka bes gulu nguru mihen bes gulu mennete timan kalifana bes gulu mennete na e kalifana giyame do imam kan Allah kalifana te bane kalifana shafa'at teri wada ga tima hisab benne mes fetteve e kalifana ka shafa'at ko shamil vejmi ka suwar ko waswadeve e kalifana bes gulu menne mi akoden kinenge suwar ko anna kina suwar gonna emma e nurakka terikame bidwaage amale ke nurakka terikame ilmere vidalwani bidwaage nurakka terikam fude e bidwa hadami ha bidwa veriya enage deduni enam abajje velegen diun enan e bidwaage nurakka terikam fude enkam ilmere vidalwani bidwaage nurakka terikam ge terega furaktama kamaki e bidwa veriya e bidwa hadamiha enage maccan ena e hada bidwa e amalu raddugen diun enage macca rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ul qurba fa fadah ikene man hadis ul qurba fani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd midin gati man menga midinuga nuwa akame koffimi hadan nashe ekam enage macca raddu kurave raddu kurevene gabbare nugane vene kantattake enage macce ekam vegendani azabege gotuga wabaege gotuga ekam vegendani enage hagguga sawabege gotuga ekam nuwana enage macca azabege gotuga wabaege gotuga sazae gotuga vegendani kanta enage macce ekam raddu kurevene
anen hadis ga e fan hadis ko ba fani man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd timan kale fan ko irshad neti amale ko fimi hadinuga timan kale fan ko irshad neti dinuga amale ko fimi hadannashe enege macce kan raddu kurevene enege macce kan raddu kurevene enkamu kihanu rakkaateri kamengei kihanu rakkaateri kame ena e bidwaveri amal takuramun e dani dinuga amal tahuga gotuga dinuga amal tahuga gotuga ebbes faada ennenge kamuga ebbes faada enne kamuga e huriha kamaki enege macce giyamid ho raddu kurevene kantattangi raddu kurevene kanta kaako enan huddadini dinuga alakkame kura Allah ekana rasulaga izna neti ena kuramun e dinuga akanta tasharu ufattamu hadamu ena edi sharu hadamu edi eman kihanu rakkaateri kam bodu kame adi khassako bidwa hada e bidwa he qurami haya ekam ganu rakkaateri adi ma bodu kama ibar vida amugo tekka bidwa hada mi ha ekan he kurena ekan ena korane diinuge namuga diinuge he amalege gotuga sawabu ituru kurmattaka takwa ver kam ituru kurmattaka diinuge bodu he amalege gotuga ena ekan kurani adi mi hunnan ena e amal dakkaniyo sei diinuge he amalege gotuga ema e bidwa adi hiyo qurami ha ena genu rakka terkan ena bidwa genu rakka terkan ma bodu e Allah subhanahu wa taala kiit qur'an ga wahi qur'an ba fa wa fadan Allah hi qur'ani qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala kalifan vidala washe amalu tahu gotu emme gende niwe gemwa mihun gewahaga teba men timan kalifan buna devwange ekam eba men khabar timan kalifan teba men devwange amaluga gotung emme gellum begemwa mihunge wahaka keba menatiman kalifan guna devwange qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya ibami hunnaki ei ibami hunge amaluta duniyage barbad wegen diami hunne ibami ga amaluta duniyage barbad wegen diami hunne mi hunnaki wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ekam ko emi hun hi kurate timanna memmi kurani warang heo amaluta heke enunto egota kannunto hi kurani wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a emi hun hi kurate timanna memmi kurani warang heo amaluta heke ekam diinuga Allah labba sharu kurabba fure amarta kennu mi kurani emi hun amillam hada amillam ijad hokki amalta mi kurani kuramun emi hun hi kurani hada wa bodati heo amaluta heke timanna memmi kurani हादहा बढ़ती हुआ मरता है एकम बिदवा हदा है बिदवा हेव कुरामी हूँ एमी हूँ नंग आदि कुरी नुरक्का तेरे माँ बोड़ो हमें फदान बिदवा के नुरक्का तेरे मुझे तेरे के इल्म बयान कर बनी बिदवा वेरिया ए बिदवा के मती देमी हुक्ते ना के निमुंगा सुकम गवाना में इन्हें के तौबा फरदा वेकेंबे ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम hadis Qur'an fa wasfulan ya innallaha hajabat taubata an sahibi kulli bid'ati amaka hawrun Allah subhanahu wa ta'ala komme bidwa veriyegge tauba wani hijab Qur'an farda Qur'an fa mi hadis Sheikh Albani sahha Qur'an fa ni kuriga enames fahum muraja kurabay hadis dhaif egem ba kama bidala wafe enna mesmaragina ilmu remi kam ganu rakkat kam bayan kuraw mattaka mi hadis genna wafe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ekalifan bidala wafani bidwa veriya mi hadis ke murad ki haigat ga bidwa veriya ena tauba nuwane wahake ena tauba vijja gabul kuraw ena wahake nune ena tauba vijja gabul kuraw ena wahake nune ena tauba nuwane wahake hadis murad की वजह ये बिदो वेरिया एना ये अमल तंगे कुरानी ये बारंग हियो अमल तंगे को तो देखिगे एमा ये अमल कुने ना दुर नुआनता दुर नुकुरानता या अमल एना ये अमल कुरानी दीनु का बड़ो हियो अमल के को तो देखिगे एमा ये ना दुर नुकुरान अमल माने कि एना नुबला ए नुबा अमल कमका फा कमका एना नुबला एमा ए किने ना तौबा एमा तौबा उमंगे ना फस्टी है तौबा नुआने वा ए मुक्ता एना maru asukam gawana maina ke nimun nuba gen dimu yoti bara gai befa nuba niu makun nimi gen dane kamuge biru wara bodu ena ke macca taw bido veriya ke macca ena nuba marakum maru gen ga dane kamuge biru wara bodu emma yoti hadis ke gotang asfa emma ena wara bodu visnan je kammi bido veri amal to mati utta ena ke maru as je kam gawana ma ena wara bodu aba je veriya ko bege ge ki bege na eri dinu ko sida bege ma maga kunun herige
Parannu baya fattare kena heri Allah subhanahu wa ta'ala huddanu debba ekadanga rasulullah huddanu debba baya baru kantatta ke dinu ga namuge ena kuramu di syariyatin ena ijad kuri fada syariyatin ena anilla hedi fada emma en rakkatir kame mi bidwage bayin rakkatir wa kami baya bege medi adi bayin rakkatir wa katinge bahuri dengan nadaru segga insyaallah wa kata baya qurani doa ke Allah subhanahu wa ta'ala algon mengem menaki hiyo basaha hiyo bas qabul kum adiya ikut amal qurabai kam galebum wa akhiru da'wana الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته